Shaka kumenya umbwire nk'amahitamo yawe nk'atatu wakoze mu buzima. Noneho tubivuge tubigaragaze, sibyo? Uvuge ngo iki nagihisemwo bigenda gutya na gutya, niki ngihitamwo niki ngihitamwo. Shaka kutubwira amahitamo yawe wakoze mu buzima wibuka. Cyo kibazo ko gisa nkaho wawundi ngo ukipuve yiwe wakizana kumutanga. Oya ikintu nyine ofete ntaco reka nkubwire nta nico kigoye iyo ari joke amazing, ariko reka nkubwire amahitamo ya mbere nahisemwo gukorera Imana, kuba umukristo, gusenga, kwizera. Ayo niyo mahitamo yanje ya mbere nakoze. Urabyumva? Ni menshi nubwo uvuza atatu, ariko reka tubwiye nyine tuvuga atatu ico nagihisemo. Yego naravutse mu muryango w'abakozi b'Imana basenga, barabidutoza ubazaje, ariko nageze nanje shobora kugira amahitamo. Nahisemwo gukomeza inzira. Vuga ingaruka zo guhitamo nabi. Tuvuga ingaruka zo guhitamo nabi. Ingaruka zo guhitamo nabi. Sawa, turacari kuri iyi nyine turiho. Noneho hari igihe uzureba nk'umuntu shaka tuje mu bintu byo gusenga, agasenga Imana, yarangiza akavuga ngo Imana ngo izikorera, sibyo? Wasenze ariko nyine ngo ntacu hitamwo, Imana iguhitiremo. Buriya Imana ihitiramo umuntu cankwe ni rya jambo nyine rivuga ngo nagushize iciza imbere n'ikibi imbere. Amahitamo naya. Hello guys, amakuru mufite, mumeze neza? Turabasuhuje aho muherereye, tubifuriza ibihe byiza. Imana ikomeze ibiteho. Turacari mu ntango z'umwaka, turacatangiye umwaka. Imana yabanye natwe muri uyu urangiye, turayishima. Twinginga Imana n'ubundi ngo ikomeze ibane natwe muri uyu nguyu dutangiye. Rero turabifuriza ibyiza, amahoro, umugisha, umutekano muri byose. Imana ikomeze ibiteho. Hanyuma turagarutse, dushima Imana yuko idushoboje kongera kugaruka kugira ngo twongere kandi tubane namwe, twongere kandi tubahe ibindi bintu by'ubwenge. Umutumirwa wacu usanzwe tumenyereye, karibu cyane. Murakoze, twahageze. Merewe neza. Turashima Imana. Gusa hariho ama epidemi ya gripe. Noneho zirarenze kabisa. Abantu benshi barazigwaye. Kandi n'amajwi ni nkaho ari ku amajwi kwarasarara. Ariko turashima Imana. Nabyo ni bisanzwe gripe kuri twebwe abanyafrika. Nta gishasha cyane kuko gripe ihoraho izayameguma gusigasirikira mu bantu ntizibavamo. Bogira nama episode ikunze kubamo cyane, fedane cyangwa debidane. Kenshi haba hariho amagripe. Gusa urimo kumva abantu benshi bavuga ko ufite imbaraga wenda zirenze izi yari isanzwe. Nayo nisha muri 2026. Iyi gripe yaje ari nsha kuko ukuntu iri mu kubabaza, iri mu kumera nka malariya. None abantu baratwihanganira, nibabona turakoroye, nibabona ndakoroye kuko ndayigwaye, muranyihanganira kuko ntawuza witanga gukorora. Iyo bije biba bije. Ese ni bimwe abanyamakuru gukorora imbere ya kamera. Gukorora noneho gukorora ni ikindi kintu gisha ubuzanyemo. Ikindi kintu gisha ubuzanyemo. Ko muzamudukatinga. Ese ndi twokwishiza views. Ukunda kugira udushoti.
gukorora cyangwa nyine nako kukaba nk'akandi gashoti kari aho ngaho kwereka abantu ko gripe zatombotse ariko kandi zatombotse noneho ni ibisanzwe mu by'ukuri nta kidasanzwe ego nacyo ni kijanye n'ubuzima igihe kimwe buba ari bwiza ariko kandi niyo ari bwiza ntibisobanura ko butagwara budahura n'izo challenge ego nta hose ku wundi ngo umuntu yakoroye ni ibisanzwe kandi gripe yo umuntu amaze kumva nk'ahantu henshi no mu bihugu byinshi abantu benshi barayigwaye ni ukuvuga ngo umuntu nakorora niyo bariko barakorora ni ukuvuga ngo ni ibintu bisanzwe rero turakwakiriye cyane ngo wiyumve abakristo bacu bari bagukumbuye nk'ubu baramutse murakoze cyane turaramutsa abakunzi ba channel ya Espace Bar Official kandi tubifuriza kugira ubuzima bwiza kubabasha muri 2026 kandi no kumererwa neza Imana izane kumererwa neza koroherwa ndetse n'izo epidemi Imana zikire abantu bakire mu izina rya Yesu Imana ibakize batarazigwara nabo izibarinde hanyuma bakomeze bamererwe neza muri uyu mwaka kandi tubakangurira gushigikira icano cyane rwose ntacyo bitwaye mu by'ukuri umutima w'urukundo wo gutezanya imbere umuntu akanze subscribe akagira share like comments ntacyo bitwaye pe ntacyo bisaba ni urukundo gusa very simple hari umuvugabutumwa numvishije avuga ngo uzirinda andi madeni ngo ariko ngo ideni ry'urukundo ari ryo uzogira mbese uzahorana urukundo muri wewe uza wumva ufite ideni ry'urukundo mu baroma hariya ni Pawulo ari kubandikira nk'abanyamakuru namwe mutaza musoma za Bibiliya cyane mukunda gutinda kuri ibi byanyu ariko ni mu baroma ni Pawulo wari kubandikira arababwira ngo ntihagire undi mwenda wese bazagira ahubwo umwenda umwe mwemerewe kugira ni urukundo rero abantu bareka indi myenda ariko basigarana urukundo kandi urwo rukundo barunyereke abatararunyereka mu gukora subscribe mu gusharinga ibiganiro byacu nimugerageze munyereke urukundo kandi nshimira abamaze kurunyereka ni benshi cyane pe ndabashimira ntobona uko mbivuga aho ngeze n'Imana namwe ku buryo bwo kudushigikira rero Imana yo mu ijuru ibaduhera umugisha abamaze kubikora rero dusaba n'abandi mugerageze umutumirwa mwumvishe ko yabisabye barabikora rero principe ni yayindi ni ugusenga kuko buriya ibintu byose tugomba kubyereka Imana kuko niyo ibigenga n'ibiganiro byose buriya amasengesho yabyumvikanisha kurenza kubivuga cyane ushobora kuvuga cyane ariko ntibyumvikana ariko kubera ko biba biri mu Imana wabiraritse mu Imana nka kuriya bararitse Imana Yesu mu bukwe bw'Ikana y'i Galilaya ibintu birahinduka umuvinyo wari washize uraboneka kubera ko Yesu yahabaye rero reka udufashe turareke Yesu abane natwe muri uyu mwanya murakoze cyane reka dusenge Mana duciye bugufi tuje imbere y'amaso yawe muri iki gitondo uyu munsi turashima ko watugiriye neza waduhaye kubyuka kuko iyo ni favor rero wakoze turabigushimiye izina ryawe rikomeze rishigwe hejuru mu buzima bwacu nanone hari ibiganiro tugiye gukora utumurikire udushoboze kuko ngo abakwizeye abagendana nawe bagendera mu mucyo ntabwo bazasitara ibyo tuza kuvuga aha biguhesha icubahiro
ariko bifashe n'imitima y'abandi bazabyumva kandi bibazanira impinduka mu buzima bwabo. Urakoze kubanye natwe muri ibi biganiro bitangira no kurangira. Urakoze, icyubahiro ni icyawe ibihe byose. Amen. Amen. Urakoze cyane. Hanyuma uyu munsi ndifuza yuko tuganira kuri topic ivuga ngo amahitamo y'umuntu. Uburyo umuntu agomba guhitamo, icyo bifasha umuntu iyo yahisemo, icyo byangiriza iyo udafite amahitamo, udafite decision muri wewe. Icyo nicyo kiganiro nifuje yuko tuganiraho. Tuganiraho tumenye ngo ingaruka zo kudahitamo, ingaruka zo kudafata decision, cyangwa se ibyiza birimo, wenda harimo ibyiza ntawe ubizi. Rero karibu cyane. Ubundi guhitamo ni iki? Cyo twitamo ngo guhitamo uba wagize gute? Karibu cyane. Murakoze cyane. Reka tuganire kuri iyo topike ko ariyo mwahisemo y'amahitamo. Se guhitamo ni iki? Iki noneho ndumva cyo kitatugoye kugitorera vocabulaire yacu mu rurimi dukoresha. Rero n'abatogumva cyangwa n'abatosobanukirwa neza, guhitamo ni decision. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu bugizwe n'ibintu byinshi. Tuba dufite les options, hari ibintu byinshi biba bituri imbere. Hanyuma rero muri bya bintu byinshi bituri imbere, biradusaba ko tubitekerezaho. Twamara kubitekerezaho mu buryo bw'ubushake bwacu, nta n'umuntu ubiduhatira, ariko muri twebwe. Twarangiza noneho tukaza kuvuga ngo iki nicyo duhisemo. Kandi guhitamo rero ni ukwemera ikintu cyari igitekerezo, ukacyemera. Iyo ucyemeye rero, iyo ucyemeje, gihita kiba igikorwa. Ni ukuvuga ngo kiva mu bitekerezo, c'est la pensée. Hariho beaucoup de choix, beaucoup des options. Noneho wowe ugiye gufata kimwe muri bya bintu byinshi. Rero kwa kugifata ni ukuvuga iki? Uracyemera. Yego ndemeye, oya sincyemeye. Icyo gihe rero kiva muri cya kintu ushobora kwita ko ari mu gitekerezo, noneho kibaye igikorwa. Kandi igihe cyose duhisemo, ubuzima bwacu tuba tubuhaye direction, tuba tubuhaye intumbero, tuba tubuhaye inzira n'icyerekezo. Ni nka kwa kundi, reka tukwereke iyo umuntu ashitse mu mayira abiri muri Carrefour, muri Rompo, urabona ko haba hari imihanda myinshi. Muri ya mihanda myinshi rero, wowe uramenya ngo ese ndaje iburyo, ndaje ibumoso, ndakonturuna nihe ngiye gukomeza. Hari lecture imwe twazaga twiga tukiri abana, sinibuka nimba ari za 4e, ngo un enfant au bout de deux chemins. Umwana ageze mu mayira abiri, yagomba kumenya ati se ndaja à gauche, ndaja à droite. Icyo gihe rero biza bidusaba gutekereza d'abord, kuko ni ikintu ukamenya intego, ni ikintu ugiye gukora kiza influence ubuzima bwawe neza, bukaba bwiza cyangwa bukaba bubi. Unyibukije ikintu ruguru. Navuyeyo nkiri muto, ariko hari ibyo nabonye nyine bya ruguru, nibyo wumva nyine abantu bavuga bavuyeyo, noneho ugasanga muciye mu nzira, muragiye mugeze nk'imbere, mukaba musanga yigabuyemo nka zitatu. Igenda gutya icaha. Noneho muri ico gihe ni wega wo guhitamwo umuhano hawerekezamo. Wenda iyi ngiyi ikomeza iraja mu muhano umwe, iyindi naje mu wundi, iyindi naje mu wundi. Noneho wowe ni wo guhitamo ukavuga ngo kubera ko ndi kuja muri uyu muhano, ndaca iyi nzira.
oya niko bimeze. Ni ukuvuga ko ubuzima bwacu bugizwe n'ibintu byinshi. Rero muri bya bintu byinshi ni twebwe tuba dutekereza tukagiramo amahitamo, kandi nta muntu bujya udahitamo. Kandi guhitamo si ukwemera cyangwa si uguhakana. N'iyo utemeye n'iyo udahakanye kujya uba wahisemo. Utemeye ntuhakane uba wahisemo. Ayo nayo ni amahitamo. Icyo kintu si ngaba nk'ugisubiramo. Ntiwemeye tuhakanye wahisemo. Wahisemo iki? Kutahakanye ntiwemere wahisemo iki? Urabona, reka nkubwire mu buryo bwa decision. Iki ni ikiganiro ntekereza ko dushobora kuzagikoramwo episode nka zimwe umwanya ugiye uboneka. Icya mbere twovuga ni uvuga ngo nta mahitamo yo hagati abaho. Aucune décision n'est nette. Nta mahitamo aba ahantu hamwe ngo nurangiza uvuge ngo njewe sindiriya sindiye. Bibiliya wibuke, Yohana yandikira ariya matorero, yandikira itorero ndatekereza ko ari irya Efeso. Imana ntabwo idusaba kudashuha no kudakonja. C'est biblique, ni ijambo ry'Imana. Kuko udashusha kandi ntukonje uzakuruka. Mbese Imana ntidusaba gushuha no gukonja icyarimwe. Umva hano, ni ukuvuga ngo Imana twebwe idusaba gushuha. Tegera yaravuze ngo imbere yawe ngushizemo amahitamo. Ubugingo n'urupfu. Le reste ni wewe, ndahitamo iki. Ese icyo nshaka ni iki? Ikimfitiye akamaro ni iki? Kurabyumva? Kuko iyo uhisemo cya kintu cyose, chaque décision change la vie, influence la vie, donne un sens à ta vie. Ya mahitamo yawe habe niyo woceceka ndaje mbigereho. Nanone afite impact, afite ingaruka nziza cyangwa mbi azotanga muri bwa buzima bwawe. Mu buhe buryo? Aha ni Yohana yandikira ya matorero, yagendaga yabwira ibintu byinshi, ariko ndatekereza kuri irya Efeso niryo yabwiye ngo kuko udashushe kandi ntukonje uzokuruka, urakaza uyaza. Ni ukuvuga ngo abana batoya twavomyeho ruguru, wenda mwe ntimubizi, hari nk'igihe baguheza ngo uje kuvoma bakaguha ikintu kinini utabasha kuba wakizanamo amazi. Turiya mezire n'imbaraga safuriya baguhaye ngo ukuzuze. Ni ukuvuga batwara n'isafuriya kuvoma. Barazitwara vrema. Noneho iyo baguhaye ibintu biri hagati bituzuye ariko biri hagati, ni ukuvuga ngo icyo gihe nta equilibre uzugira. Niyo ugenda ubuhaye ugenda uyumbayumba, ni ukuvuga ubuhaye kubitiye hirya no hino. Ikintu cyose kituzuye ukagishyira ku mutwe, ntabwo uba stable, nacyo ntigituza, kuko hejuru biragenda bibuja ko ntaho bigera. Aho gutwara bene ayo mazi rero, wowe kwemera ugatwara menshi utari ushoboye ariko yuzuye, akakubuza zijya sekusa. Ariko iyo watwaye yayandi ameze kujya umucagati uzugira ibibazo, wakuzurumu azurumu sana, wakuokoka aokoke sana. Mbese ni ukuvuga iki muri aya mahitamo tuvuze? Abafaransa bazavuga ngo qui ne dit mot consent. Iyo ntacu uvuze uba wemeye. iyo ucecetse, iyo umuntu agubwiye ntugire icyo uvuga, ntugire icyo gikoraho, uba wemeye. Wemeye nimba ari kibi cyangwa wemeye nimba ari cyiza, kandi ibyo byose biraza kukugiraho ingaruka. Rero narimvuze ati iki kiganiro tuzagikoramo ama episode nk'ane plutôt. Tuvuge noneho d'abord nta decision netre ibaho, nta hagati na hagati habaho, n'ukwerura ushuhe cyangwa ukonje. Kurumva? Ukurikira Imana cyangwa uyoboke Satani. Erega iyo uhisemo Imana uba uyegereye. Iyo udahisemo Imana rero uba uyigiye kure,
kandi igihe ugiye kure y'Imana seke hari undi mwami ukujera hariya kumanaginga, ndavuga ngo jewe ndahangaha hagati. Ibyo bitandukanye no kuvuga icyo nita sense ya responsabilité. N'ubushize twarabivuze, ndavuga ngo ibintu byose ntabwo twoza tubyatribiwa ngo Satani Imana, natwe dufite uruhare rwacu. Muri rwa ruhare rero dufite nayo mahitamo rero, ayo mahitamo rero ntabwo agomba kuba ari hagati. Nitwemere ko dukurikiye Imana. Yosuwa ariko abwira abanyisirayeli akababwira ngo ese ni za mana zo hakurya ya Yorodani zijya z'abanyamahanga nizo mushaka gukorera? Ariko akabwira ngo jewe n'umuryango wanje tuzakorera Imana ya Isirayeli. Ni ukuvuga ngo igihe cyose les options nyinshi dusabwa guhitamo, kandi niyo tuvuze ngo biriya nje ntacyo mbivuzeho, kurabyumva. Uzorebe habe no muri za parlement mu nteko nshinga mateka uko baza babigenza igihe kimwe baba batora amategeko, baza bagenda bakavuga ngo abashigikiye ni bande bakazamura, abadashigikiye ni bande bakazamura, abatagize uruhande barimo ni bande bakavuga ati twe turi baneta, tiduhisemo hariya, tiduhisemo aha. Ariko reka nkubwire igituma baba bahisemo. Ni ukuvuga nimba wari guhitamwo ugatanga ijwi ko wemeje ya decision, urayifasha kugira ngo itambuke. Yego, urabyumva? Uyifashije kugira ngo donc itambuke, wewe wari kwifasha kugira ngo itambuke. Nimba rero idatambutse seke nubwo utabivuze wewe urisanga ya decision idatambutse kubera ko ntaco wakoze. Rero nta mahitamo yo hagati abaho. Guhitamwo ni ukuvuga ngo uyicecetse, kurabyumva. Iyo ucecetse uba wahise. Hari ibintu baza bavuga ngo muri ibintu byacu dukora bakavuga ngo taire les violences c'est un être complice. Igihe umuntu wabona hayahohoterwa warangiza ukiyafisha indifferent igira ico bikubwira, mbese nk'umutabari ubonye umuntu ari kurengana, kandi ufite kuba wo mutabara ku mbaraga zawe, cyangwa utazifite ugahamagara bafite imbaraga kujya washigikiye ko arengana. Iyo utabikoze utamutabara uri kumwe na wa mwica uha umwica. Ego, ni ukuvuga ngo wowe ntacyo wahisemo, wowe ntacyo wahisemo kumutabariza, kumutabaza, wanahisemo no sawa nico nyine wowe uricecekeye nkaho ntacyo bikureba. Ariko bigaragara ko ukoga wafatikanyije mu bundi buryo rero wamaze gufatikanya na wa muntu uhamugirira nabi, kuko ntacyo tiwamutabarije. Kandi mu mategeko n'icyaha kiza gihano bakavuga ngo la non-assistance d'une personne en danger est un crime. Iyo udatabarije umuntu uri mu kibazo kandi uhari, kurumva, ni ukuvuga ngo nawe uba wabaye umwicanyi cyo kimwe nawe. Seke icyo tubwira abantu ni 2026, abantu nibahitemo neza, abantu nibagiramo amahitamo, nibakora amahitamo, kandi abantu bave muri net baba ntaha abantu bazamavuga ngo je ngo ntibindebe kujye nyine bitakureba, kujye uba wahisemo, turi hagati na hagati, ahuri wahisemo kutavuga kwawe cyangwa kuvuga kwawe. Iyo ucecetse rero urafasha babi gukora ibibi, kuko iyo bigiraho icyo bivuze byari ijwi ryongera mu kurwanya cyane. Hari akantu wari uvuze ngo iyo bakubwiye ikintu warangiza wowe ugahita uceceka ngo uba wemeye. Ese ndi wowe uhakanye? Tuvuge ngo usabye telefone, ndayigusabye uracecetse, wemeye kuyimpa cyangwa wahakanye? Icyo gihe mu bigaragara kine dimo konsa, iyo utavuze ni ukuvuga ngo ubushigikiye. Nkuko nyine uvuze nk'usabye telefone, singusubize ko niguhaye kandi singusubize ko nikwimye. Ikiba gisigaye ni wewe wayinsabye kumenya icyo ukora.
kuyikwaka se kuyinaka cyangwa ukandika. ni ukuvuga ngo ije nkayikwaka uba wemeye. None se ntaco navuze nyikurekeye uba wahakanye. ni ukuvuga ngo wowe usabye ikintu uracecetse. nje ndacecetse ntacyo nkivuzeho. sinkubwiye ngo akira, sinkubwiye ngo oya. urumva rero ntacyo navuze. igisigaye wewe musabye ni wowe umenya icyo ukora. igituma ntabihakanye kandi simbyemera, wowe ufite ubushobozi bwo guhitamo ukayitora cyangwa ukayireka. ni ukuvuga ngo ndaje ndayitoye sibyo, ntacyo wambwiye, ntwaye telefone, bishaka kuvuga ngo hariya wemeye. ariko ninzaga nkayitora tukayigwanira ukayinyima, uzoba niho menya ko wahakanye. urumva niyo nari nkubwiye ngo ntabwo navuze ngo tuzagishyiramo episode zine. iyi twite ko ari episode ya mbere ivuga ko nta decision netre ibaho. icya kabiri tuzovuge ku buryo bwo gufata icyemezo cyiza. icya gatatu tuzovuge ibyo umuntu agomba kugenderaho kugira ngo afate icyemezo. icya kane tuvuge ingaruka zo guhitamo nabi. ingaruka zo guhitamo nabi. sawa, turacari kuri iyi nyine turiho. noneho hari igihe uzureba nk'umuntu nshaka tuje mu bintu byo gusenga, agasenga Imana, yarangiza akavuga ngo Imana ngo izikorera, sibyo? wasenze ariko nyine ngo ntacu uhitamo, Imana iguhitiremo. buriya Imana ihitiramo umuntu cankwe ni rya jambo nyine rivuga ngo nagushize iciza imbere ni kibi imbere. amahitamo ni ayacu. iyo gani rya responsabilité nariko mvuga la fois passée, kavuga ngo guhitamo ça revient à nous. Imana ntitwimpoza, yewe nayo Satani ntitwimpoza, ni twebwe gusa. Satani tuyizi ko abantu ahita avuga ngo Satani niwe wanshutse. Satani niwe ubamushutse cyangwa niwe witwariye kwa Satani? twagiye tuvuga ko umuntu agizwe n'ibice bitatu. twavuze ko umuntu agizwe n'umubiri, agizwe n'ubugingo, akagirwa n'umwuka. ngo turangize turavuga ngo ubugingo ni nka netre, buba hagati y'umubiri n'umwuka. igihe kimwe umubiri zijya bita les convoitises charnelles, ibyifuzo by'uyu mubiri, iyo bikora boye n'ubugingo, umuntu azateshuka akaja muri za kamere, agakora imirimo ya kamere. ariko kandi ubugingo bwacu iyo busabanye n'umwuka dukora ibyiza. ni ukuvuga ngo uba wagize amahitamo yo kuyoboka niwe uwemereye, niwe wawemereye. ni ukuvuga abafaransa bazavuga ngo dans le monde ya mouvement, monde en mouvement, immobilité est un désordre. turi ku murongo tuhaye tugenda cyangwa tuhaye twiruka, we yuhagaze utejeje ambutiyaje. ibyo sinzi undi munsi twabigarutse, ndakubwira, urabizi abantu batwara imodoka kugeza ubona ngo ambutiyaje yabaye, trafike yabaye, ni umuntu umwe uba wakoze ikosa hariya, wahisemo nabi, wahagaze. kurabyumva? kwa guhagarara kwiwe rero guhite gukereya ikibazo gituma abantu bose batavansa. rero ni ukuvuga ngo amahitamo Imana ntakitwe influence, ariko yaratubwiye ngo icyiza kiri imbere yawe mwana w'umuntu, n'ikibi nacyo kiri imbere yawe. hitamo icyo ushaka. kandi icyo yanze ni netre rero yaravuze ngo nzokuruka. nicyo kintu kibi ubusanzwe. niki igihe ushize wari ushatse kuvugaho, sinzi wavuze umuntu wakivuze, ngo wavuga ngo muri iyo sanse wenda on peut lui accorder raison, avuga ngo mu buzima mw'isi, ngo aho kuba ku isi ntacu wakoze ngo umenyekane, ushaka ukora nabi, ngo ukababara, ngo ugakora nka Baraba. urabona cyangwa nka Baraba nzi yakoze neza nyine, ariko azwi ku mabi yiwe. kurumva rero icyo nari nshatse kuvuga, ubuzima bwacu
nitwe tuza duhitamo Yego. ibyiza cyangwa ibibi. Kandi ico gihe biriya byo kuvuga ngo ntahuri ni ukuvuga iki? Ni gute ntahuri wewe? None nimba ntahuri ufite ahuri niko kuko uravuga ngo jewe ngo ibi ngibi simbishigikiye, ibi ngibi simbishigikiye, uri hehe? uri hehe? Ntahahari. Mu bundi buryo rero hari uwabushigikiye mu buryo udashaka kubigaragaza, utabigaragaza, ariko mu bundi buryo harahari. Kandi icyo wari ukwiriye iyo uhisemo, urabona nka bijya bavuga ngo tugire majorite, nimba ikintu ari cyiza abantu benshi bakarevame bakavuga ati twebwe dutoye iri tegeko, iyo ubaye urifashije. Noneho iyo utabaye hajya rya tegeko ntiripase rigatsindwa, warifashije kugira ngo wenda ribura nk'ijwi rimwe cyane, warifashije kugira ngo ritsindwe rwose. Urumva ko decision ni ikintu gikomeye, ni umwanya abantu bagomba gufata bakanasenga, bakanagisha abandi inama, ugatekerezaho, kuko si ikintu urabona nk'ibi byose nibuze ubona umuntu kuko dufate abahungu bari kubaka n'abakobwa, periode ya fiançailles kivuze nugira mufata umwanya wo kwigana mwese mumenyane. Nimumara kumenyana uzemeza ikintu valide candidature, uzi ngo mu by'ukuri aya ni amahitamo, niyo nobona n'ibindi bitari byiza. Bijya twari ko tuvuga ngo igihe kimwe hani isobanuye ubuki buraryoha ariko buva mu nzuki zikomana. Umunsi yabaye mwiza yakubereye ubuki, umunsi yabaye mubi yabaye inzuki. Urabyumva? Ariko rero hose ni wa mugabo wawe ni wa mudamu wawe. Urabyumva? Rero guhitamo ni ikintu umuntu wese akwiriye gukora, ugahitamo ukava mu rugabangabo. Niko Yesu wari kubabwira ati nimuve mu rugabangabo. Rugabangabo yari kuvuga ni netre. Ese ko murakorera Imana ya Isiraheli, ko murakorera ziriya mana zo hakurya ya Yorodani, ariko akabwira ati jewe n'inzu yaje tuzokorera Uwiteka. C'est à nous maintenant yo kureba tumenye ngo si 2026 amahitamo yacu nayahe, duhisemo iki? Duhisemo ibyiza, umusaruro urahari. No kubaza kandi Gabriya iyo umuntu ahitamo abasa n'umuntu bite kijya wahisemo, nimba ari ciza kizakuviramo ikintu ciza, nimba wahisemo ikintu kibi uzitegura umusaruro w'ikintu kibi, kuko amahitamo yacu ni ejo hacu, sibyo? Nimba uhisemo, reka dufate nka example, uhisemo kunywa inzoga, witege ko ejo uzoza urara mu mihanda, utazoza umenya ni muhira, kubera ko wahisemo kunywa inzoga. Nimba wahisemo gusenga, witege kuba mu bihe byiza, witege gusabana n'Imana, kubera ko wagize amahitamo meza. Rero turifuriza abantu guhitamo neza, turifuriza abantu guhitamo ibintu bizima. Kandi wavuze uravuga ngo nta hagati habaho, buriya n'uwibwira ngo ari hagati ngo yahisemo, ntiyahisemo, ari hagati, ntashushe ntakonje, nawe ariya ni amahitamo. Wavuze ngo iyo umuntu acecetse, umusabye ikintu aracecetse, buriya yemeye, yahisemo, yemeye, cyangwa se yahakanye, none se yavuze icyo ari cyo. tuvuge ubwiye umuntu wankoreye ikosa, wambabaje, uje kunsaba imbabazi, kurumva sinkubabariye kandi sinavuze ko ntakubabariye, kurumva urambwiye atiwe umbabarire naragukosheye iki n'iki n'iki, none mbabarire. Wa muntu agaceceka, ntakubabariye kandi ntanavuze toya nje sinzoguha imbabazi, ufite ntiyabigaragaje. None kuriya wogenda uvuze ngo yambabariye, none se nyine wogenda uvuga ngo yakubabariye gute? Urabyumva?
gusa wowe muri wewe ushobora kubohoka kuko ubuvuze ati nje nasabye imbabazi kuzimpa kwiwe no kutazimpa umutima wanje jewe wasabye imbabazi ndumva ndihura je suis libre nta kikimbusha rero ga muri cya gihe wacecetse ibisigaye haraza izindi mbaraga z'Imana zivuga ati mu by'ukuri SP yasabye imbabazi zivuye ku mutima naho uyu muntu atazimuhaye ariko njewe ndi Imana izi zitanga ndamubabarira Moridekayi ariko abwira Esiteri akamubwira ngo ahari cyatumye uba muri uyu mwanya kuba umwamikazi kwari ukugira ngo gutabagwa kw'abayuda kugucemo ariko ukaramuka wicecekeye urumva ukuntu guceceka ari kubi ukaramuka wicecekeye nta kizobuza abayuda gutabagwa kandi nta mugabane rero kubera iki uwo muvumo kubera iki wowe utogabana iryo jambo kubera ko ijambo ryiza ritanga umugisha ijambo ribi ritanga umuvumo icyo gihe rero hitagamwe ese uratanga iry'umugisha uratanga iry'umuvumo mesa rumwe uzohembwe cyangwa uzohanwiriye muri uriya amahitamo yose agira ibihembo none Moridekayi aramubwiye ati nimba uhaye wicecekera ukaramuka wewe Esiteri wicecekeye ukarebera Imana yagupurashije ahantu famille royale la femme de roi une reine nico gihe cyo kuvuganira ubwo bwawe karamuka ucecetse reka nkubwire ko Imana nta kizabuza abayuda gutabara Imana izonyura ahandi nawe ukanamuka wicecekeye ntacyo ukoze hariho abaye bakora hariho abantu bari pasive bazogabana wamugisha ariko nubaho ngaho nk'ibyo yari kuvuga ati nzokuruka wewe umuntu wese yari akwiriye kuba afite amahitamo kandi ayakora atanayahisha icyo ukora ukacyafirima publiquement shaka kumenya umbwire nk'amahitamo yawe nk'atatu wakoze mu buzima noneho tubivuge tubigaragaze sibyo uvuge ngo iki nagihisemo bigenda gutya na gutya n'iki ngihitamo shaka ko tubwira amahitamo yawe wakoze mu buzima wibuka icyo kibazo ko bisa nkaho wa undi ngo vipuve yiwe wakizana kugitanga oya ikintu nyine reka nkubwire nta nicyo kigoye iyo ari joke amazing ariko reka nkubwire amahitamo ya mbere nahisemo gukorera Imana kuba umukristo gusenga kwizera ayo niyo mahitamo yanje ya mbere nakoze ndabyumva ni menshi nubwo uvuze atatu ariko reka tubwire nyine tuvuga atatu icyo nagihisemo yego naravutse mu muryango w'abakozi b'Imana basenga barabidutoza ubazaje ariko nageze nanje nshobora kugira amahitamo nahisemo gukomeza inzira icyo ni icya mbere ni amahitamo ya mbere amahitamo ya kabiri nahisemo kwiga wahisemo kwiga ishuri bantwaye ku ishuri nkiri mutoya ariko n'igihe naciye ubwenge narabikomeje n'ubu ndacyafite gahunda yo kwiga amahitamo yandi akomeye ni wewe mu bakobwa benshi nabonye urumva ayo mahitamo yandi nayo yaraje ndavuga ati ko washitse ko nubaka muri abakobwa benshi jewe mpisemo n'uyu nguyu merci beaucoup ayo niyo mahitamo warakoze kumpitamo urakoze cyane ayo mahitamo kabisa niyo icya mbere uravuze ngo wahisemo Imana uhitamo gukorera Imana kuko nubwo buriya wavukira mu muryango w'abantu bakijijwe sico kigaragaza ko umuntu wese uvutse muri wa muryango ategerezwa gukizwa
nta mahitamo y'umuntu ugahitamo ukavuga ngo iyi nzira nabonanye ababyeyi naje ngomba kuyikomeza bikagenda gutyo. Urumva ayo ni amahitamo yawe. Urongera uravuze ati nahisemo kwiga. Hariho abavuka basanga ababyeyi barize ariko bagahitamo ukundi, bagahitamo kutiga ishuri, ariko ayo ni ayandi mahitamo yawe wakoze. Rema icyo twabwira abantu ni muhitemo neza. Buriya umuntu azahitamo ikintu kitari cyiza yabuze iciza, yabuze iciza. Nta nubwo iciza cobura, ariko iciza nticobura. Icyo twifuriza abantu ni ukugira amahitamo meza mu buzima, kugira amahitamo meza mu buzima. Duhereye no kuri ibi byo kumenya Imana, sinzi impamvu abantu tuja guhitamwo kutaja imbere y'Imana, tugahitamo gukorera Satani. Hariho Imana, kandi Imana tuzi yuko ihemba neza. Imana ihemba neza, iguha ibyiza, ikazanaguha n'ubugingo buhoraho budashira. Satani tukamenya ko ahemba ibibi, ariko hakabaho abantu bahitamo gukorera wa muntu uhemba ibibi, uhemba urupfu. Ni ukuvuga ngo abantu bagende bahitemo neza. Noneho kubera ko ifite pariti nyinshi, ndashaka ko dusoza iyi ngiyi kugira ngo tuzagarukane iyindi nayo nyine, kugira ngo ikintu cy'amahitamo tuyinjiremo, tuvuge ngo desi twari ko tuvuga ukuntu amahitamo atari neta, nta hagati habaho. Ni ukuvuga ngo naho uri wahahisemo. Tegera hano ngo usomere rya jambo Apocalypse 3 turasoma 15, 16, 17. Haravuze ngo je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Urakoze cyane. Hanyuma reka tubisomega mu ntuzi. Ufite biriya reka turebe muno kwirimo. Hariho Abongereza, hariho oya bose nibyo, reka tubagerereho ibyahishuwe 3 umurongo wa 16 tware kwa 15. Nzi ibyo ukora, tukonje kandi ntushushe. Ubonye iyaba wari ukonje cyangwa ngo ube ushushe. None rero ubwo uri akazuyaza ukaba udakonje ntunashuhe, ngiye kukuruka. Uravuga uti ndi umukire ndakungahaye, ntacyo nkenye na busa, nyamara ntuzi ukuntu uri umutindi wo kubabarirwa, tugira shinge na rugero, uri impumyi kandi wambaye ubusa. Urakoze. Reka tugarukire kuri ibyo ngibyo bibiri. Icyo nari nshatse kuvuga pour atterrir, iyiga n'Imana yari kwivuga. Igihe cyose utemeye Imana urayanze. Igihe cyose utemeye Imana urayanze. Igihe cyose utemeye ibyo nkubwiye. None se bari abantu tuza twumva bakavuga ngo uriya muntu ngo si umukristo, ngo ariko ngo ni imfura. None se aba ari imfura ya Satani? Ofete aho bitandukaniye kuri ico waruvuze ngo si umukristo ariko ni imfura. Mbese nka wa muntu udasenga, ushobora kudasenga nyine akaba uwimuhira, ariko ntagire ibindi bikorwa bibi wenda abantu bamuziho, ariko ntasenga. Uwo udasenga atemera Imana, kurabyumva, ariko ntagire imirimo
sinzi imirimo ubundi icyo tubanza mbere y'imirimo ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Icyo gihe iyo bikozwe gutyo rero imirimo izikurikiraho tihabanza imirimo mibi cyangwa myiza, habanza kwanza guhitamo amahitamo. Ayo niyo abanza. Uwo muntu urambwira ngo iyo mirimo adasenga atizeye Kristo, naho bovuga ngo n'imfura wenda ntakora ibindi bintu bibi, ariko nawe afite ikibazo ko ntarahitamo. Ibyo nyine arabikora gutyo, yaba atari umuntu nawe turamukarasa muri abo bandi. Nahitemo tuvuge ufashe urugero umukristo hose umukristo kuko ntiyemera Imana. Nimba wemeye Imana hariho discipline religieuse. Discipline ni ugusenga, ni ugusoma ijambo ry'Imana, ni ukwizera. Uko kwizera rero niko kuzana imirimo, kuko muri Yakobo nawe aravuga ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Ariko kandi nta mirimo nayo iriho utizera. Ubundi imirimo dukora habe no gutura Imana n'ibindi dutura bivanye no kwizera kwacu ko kungana. Rero umuntu icyo abanza kugira ni amahitamo. Ni ukuvuga ngo uriya muntu nahitemo nave mu rugabangabo. Areke kuba imfura gusa atari ubufura bwonyine ntibukwiye. Ni ukwemera yego yoba ari umuntu de bonne foi udakora ikibi, ariko kandi igihe cyose ndanatekereza ko utizeye, udasenga, udasoma ijambo ry'Imana, hari n'ibindi ushobora kwica, hari n'ibindi uhura nabyo bikakunaniza. Ariko igituma dukomera nuko twizera Imana, nuko hari umwuka wera utuyobora, nuko hari amasengesho atuma dusabana n'Imana, nuko hari ijambo dusoma rikatuyobora inzira, rikatumurikira. Naho ibindi byaho hanze uyu munsi yoba imfura ariko kidi ko azaguma b'imfura. Urakoze cyane, tugeze ku musozo. Sinzi ijya nyuma wotubwira tworangiriza aho abantu bagende bahitemo kandi bahitemo neza. Icyo novuga kuri ibyo bijanye no guhitamo wenda mu kurangiza, ni ukuvuga ngo umuntu wese agomba guhitamo, kandi guhitamo nuko wowe ubanza gutekereza ikintu ugiye guhitamo, ukamenya amahitamo ugiye kujamo, ugafata n'umwanya wo gusenga, byaba bishoboka ukagisha inama abantu b'inshuti bashobora kugufasha, kuko ni ikintu uhitamo ubuzima bwawe bwose bugahinduka bwiza cyangwa bubi. Rero nitureke kuba mu rugabangabo, nitube determine, duhitemo. Kandi mbere yo guhitamo hari parametere nyinshi wenda tuzabigeraho zikwiriye gutuma umuntu ahitamo kugira ngo ahitemo neza, kuko nuhitamo neza n'ibyo bavuze ngo n'imbuto uteye uzasarura. Uhisemo neza imbere uzabisarura, uhisemo nabi imbere uzabisarura. Urabyumva rero? Ibyo byose nibyo bituma tugomba guhitamo. Mu guhitamo rero tugatekereza, ntawuha dufosinga, tugafata umwanya wacu wo gutekereza no kwemera. Kijya rero bijya byari mu bitekerezo bigahinduka ubuzima. Urumva? Bigahinduka ubuzima. La pensée répétée c'est une aptitude. L'aptitude devient comportement. Comportement devient un acte. C'est ça la conclusion. Igitekerezo kiguma kikugarukamo, kiza kiruha kikaguhindukira ikintu abantu bo kwitegererezamo. Uyu muntu akunda iki kintu, uyu muntu ameze gutya. Iyo noneho kivuye mu gitekerezo gihita gihinduka aptitude, ni ubuzima wiyumvamo. Byava kuba aptitude kikaba comportement, ikintu gishobora kukuranga. Iyo kivuye rero muri comportement gihinduka un acte, igikorwa tangible umuntu akoraho abandi bantu bose bakakibona. Kandi rero biduhitemo ibyiza, kuko Imana yaravuze ngo inzira ni zibiri, hari iyo kurimbuka hari n'iy'ubugingo bw'iteka. Nimuhitemo ubugingo, mureke guhitamo
urupfu rw'iteka ku buzima bwanyu, Yego. bizabafasha, bizafasha abanyu. Iyo ni imbuto nziza izagenda isarurwa uko de generasiyo zagenda zikurikirana muri progenitire, mu rubyaro rw'umuntu. Abahisemo neza turabibona, abahisemo nabi turabibona. Bimwe tuyibonera hano, hari n'ibindi biba tutakiriho. Ingaruka nyinshi abantu bafite n'iz'abantu bahisemo nabi, bisanga zaraburije mwo ubuzima bw'abandi kuba bwiza. Buriya udahitiyemo abawe neza, se kubahitiyemo nabi, bahitiyemo nabi. Icyo gihe na bya bindi usanga ntuhabona abantu hari utuntu bagira, utuntu tw'amadireme, udahagarara ufite umwana ni mwiza, cyangwa umwana ni umunyabwenge ku ishuri, ariko abandi bavuga ngo aza ashobora, we ngo ngo arasanzwe. Kijya cyica umwana avuga ati none ko nza nkora neza simbishimigwe, sebo yo gukora bibi kuko niko bimeze. Decision nziza tuzankuraje, imbi nazo tuzitera ibyatsi, tubwira abantu ngo bahinduke. Turibasha, turi muri 2026, nituyibemwo turibasha, n'amadecision masha kandi meza ku buzima bwacu, ku buzima bw'abacu. Turagushimiye cyane, urakoze cyane kuri iki kiganiro cyiza uduhaye kandi kizakomeza. Dushimira n'abantu badukurikiranye, dukeneye amakomantere yanyu, dukeneye n'inama zanyu, aho mwumva tutageze muhatubwire, ndetse n'ibyo mubona twakoze neza nabyo mubitubwire. Iyo twandikira muri komantere biduha kuraje, bigatuma umuntu wumva woshaka ibindi. Rero n'ibindi dukeneye n'inama zanyu kugira ngo mutwungure ubwenge, mutubwire ibyo mwifuza yuko twabiganiraho. Rero murakoze cyane, turagushimiye cyane, wakoze kutwitaba kandi uzaduhorere uko. Murakoze. Murakoze namwe, turabashimiye.